Happy birthday to you. Panjang umur ya Nang ya, sehat-sehat. Ini bungkusannya Inang. Das ist indonesische Tradition, wenn man so wie Palatschinken-Tasche, aber mit Aber sie ist kein Probier momentan ein nächstes Geschenk. Also, ist ganz fein Fleisch. Ja, Ist alles drin, Hühnchen, Vanillen, Kartoffeln, ist ganz fein Fleisch, okay? ach, ich hier dann Tunggu. Sing alle mit. Sayang, kamu susunya? Ja, ich weiß. Stehst du auf? Aufstehen. Sieht man dich nicht. Tuh, satu. Ada yang bisa fotoin nggak? Fotoin. Pakai kamera motor, pakai So, jetzt ich nur. Was denn? Wir sind in der Mitte. Ja. Ja, dann lass mich zu. So. Bist du zu So, nyanyi ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oh iya. Sorry, maaf. Wo ist das Baby? Das Baby ist mit Oma. So, Ist doch reiten. 1, 2, 3. Und nachher nochmal singen vom Kuchen. Das schneidest du? Schneide. Das fliegt. Cool. Super. Was willst du? Willst du alles? Mau pakai ini serundeng? Pakai mie? Alle warten schon auf Essen. Udah? Apalagi yang kurang? Telur tuh kan, dia udah nunjuk telur. Oh, udang. Ini udang ini. Apa lah? Wih. So, mama suapin kamu ya. Panjang umur ya Nang ya, sehat-sehat. Pada nggak ngerti yang lain. Udah? Oke, kom. Ya kan aku. Ich werde weggefiltert, keine Sorge. Wollt ihr was oder wollt ihr noch was? Noch warten. Mach mal. Aber Menta ist jetzt, gell? Ja, ja. Ach, Was was hast du nicht? Genau. Bitte? Udah boleh mal das probieren. Ja? Ja. Das ist so gut. Ja. Wenn jemand kommt, dann gehe ich. Tinggal di atas sini. Bakso. Terus lepas kan wieder raufgucken.
Ada bakso. Voilà. Noedel? Oké. Ja, kom in. Toen maar dat is Iya, bikin. Ini konten langgananku yang dua itu. Udah kode-kode. Bakso habis no. Ada aku boleh cerita. Oh alah, aku taruh semuanya di sana di depan gini. Loh, kamu kan pakai mie? Ini pakai mie. Sedikit aja aku mau coba nasi ini. Enggak bisa banyak-banyak. Pantesan ya bodinya kayak Adek. kisih. Itu dan lain apa sih? Es noten. Oh, siapa? Susah. Pedas. Kau memang rajanya cabe. Dia bilang nggak pedas. Oh iya? Cece bilang nggak pedas ah. Oh iya. Langsung dari Makassar itu soalnya. Gimana lepen? Oh kepedasan. Biasanya lebih pedas. Anak-anak makan pedas apa kau suap begitu? Aduh, ambil lagi ekstra lah. Nanti sakit perut kasihan. Nih ada pentolnya yang kecil-kecil. Hebat kau, udah lebih hebat dari anakku. Anakku udah makan. Kita mah demennya bakso ya. Gimana mana yang ini dua nih. Mau pakai telur juga bisa cek. Orang bisulan. Bisulan. Iya, Kangen. Selamat makan. Bos selamat makan. Kita udah gimana? Voilà, Entschuldigung, dat heb ik je opgestoken. Nah, berarti di Eropa sendiri. Sama. Heb ik? Sama lah, itu sendiri. Kakakku sih dulu sempat di Paris atau di Perancis gitu kan. Oper, aku juga dulu oper. Yumi Popo. Tau oper nggak sih program oper? Open tuh gimana? Ja, dat is nou. Dari Paris ada? Pakai kering kentang deh. Rumah kamu itu. Yang Kelly masih udah. Nobel, choice the answer.
Yummy! Happy birthday, Bisa koyat, Samantha! koyat, weh. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Santa. Happy birthday to you. Semoga Busa feel good. Semoga Busa feel good. Semoga Busa liebe Santa. Semoga Busa feel good. Yumi mana Yumi? Ayo Yumi stand opa. Coba kok Yumi kan lupa. Yumi sa. Louis. Udah? Jetzt kriege ich Louis. Oke, tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Aiza, make a wish. Kocik. Du bist klar. Yeay. Zuerst ist es Mensch. Seperti biasa. Nah, Permasalahan lilin. Nah. Siapa mau kue? Dia mau. Wih, wow. Nah, main. Loh, mama pengen gambar. Cek, pakai cek. Pakai. Semua aja deh taruh sini cek. Oh. Nah, minta. Oh, minta. Louis. Siapa? Kamu mau yang itu? Und tschüss. Mau? Mau yang ini? Bapaknya sama ya? Ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kebanyakan makan bakso ya? Tunggu ya, ya Tuhan. Pasti nggak habis. Ini mana kamu? Bunyi. Nah kamu bar nih geng, gemes. Ini gemes. Emaknya. Aku nunggu anak-anak takutnya nanti mereka nggak habis. Gak apa-apa kalau nggak habis emaknya ngabisin. Teh aja. Gitu sih. Lagi mertua. Mana? Mana dia? Mertuaku mana? Tahu mana dia? Itu? Oh itu loh. Yang ulang tahun nambah nggak apa-apa ya? Ulang tahun. Eins geht immer. Yumi.
Lego. Ya. Sini kertas kadonya. Oh, opa oma. Ini kertasnya. Next. Yeay. Sehr schön. Das ist sowas hat sie. Yang tapi saya Louis. Saya membebaskan. Bilang apa? Makasih. Ini shopping queen. Duf. Harry Potter. Louis, bijna niks aan het koken. Ja, voll. Dit is mijn tasje. Yang penting dapat. Ja, warna pas. Ya ampun, cute banget. Makasih. Bitteschön, danke fürs Kommen, ya. Tungguin po. Ayo bantu udah yuk. Atung bakung dito. Oh, dibantuin para lelaki akunya. Ini bungkusannya Ina. Bakso. Menta. Tschüss. Aber das Spiel Bye-bye. hast du nicht. Makasih Oma. Ja, Opa. Nih, bungkusan. Das ist schon. Da hast du beide auf Raum gekauft. Das ist immer Monen. Du kennst es hier, oder? Nyari-nyari ya? Wenn sich jemand nicht aussehen will, Kuenya laris manis, habis. gib mir bitte Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Aber der Die Situation ist leider nicht Segini. endgültig. Enak banget. Ja, aku kan udah Tunggu Nang. lapar dia itu. Mama juga lapar. Ya sudah kok sambil makan situ sambil buka tete. Nah, keren. Dapat. Saya dapat kan. Makasih udah datang. Mana si Apin? Apin?
Tantemu juga. Kilian. Udah auf eins. Mama haben noch Tuh. eins. Mama haben noch eins. Sekarang nih. Oke, oke. Bye bye, makasih udah datang. Sampai ketemu lagi Sarangi. Sarangi. Iya. Sarangi. Dan hari besoknya masih ada bakso, masih ada sisa risol, masih ada sisa udang. Nasinya lagi dikukus ulang. Masih ada serundeng. Tuh. Serundeng dari toko Anda Kelandasan Balikpapan. Favorit banget. Tuh. Yummy. Ya, agak pedas, iya. Ini mie-nya mama angetin lagi. Ini ada bakso masih dikit. Tuh, nasi tumpengnya semalam mama wrapping. Dan mama taruh di keler, karena di keler kan dingin ya. Jadi nggak perlu masuk kulkas. Sisa segini yang di rice cooker yang satu. Mie sisa segini. Ada sisa urap. Dan di rice cooker satunya udah apa yang kerak-kerak kayak gitu yang bawah-bawah. Bisa ada telur. Dan di sini ada nasi kuningnya mama kukus lagi tuh. Terus rendangnya entek. Ini yang sisa di atas nasi tumpeng. Sisa 2 biji daging kayaknya. Ntar lagi kelar nih. Mereka udah nggak sabar nunggu nasinya.